Mavele ya mina ku huna mahala manana hi ku mamisa swiphuta mara va nge swi koti ku ri kuma hi mhaka ya ku a va nge swi koti ku nghena va xava online. Ni rimbelela ingaku ni endla swona ni endli swona mani na vutokochola le yindlu awuthi a ku xavela na movha u nga vona lava hi ni ka loyiwani swandla wena va ta ku ta vafana mativa na chingeliwe ngopfu ro mani va tiyisela mara vona a va ha tiyiselangi van'wana va ku diri van'wana va ku xiyi ni ku ni la ta va kuma kahle sweswi ni ku I'm burning ni ku I'm burning ni ku ka hisa laha handle le ishanganike la ihlela hinkwaswo leswi rhumelisaka Gaza vumene vunanga naswona hi tlangela ku humelela lokukulu na lokuntsongo hikuva hinkwerhu hi le ku tlakuseni ka ririmi na ndhavuko wa Xitsonga. Leyi i Shanganakani Gang, shangi. Minjani Magaza Matsonga Machangana. We fought ka episode 74 ya General la ka Shangani Gang. Before ni amahlweni ne stele ngwe sifana sifana namuhla stele swinene and I khomi guesting wa yona pheka swinene nditwa ndiri munhu n'wana producer na khensa ku va ni ri ka xitulu lexiwani loko mi rhambi munhu wa so ni ta ni hlonipheki ngopfu a ni va voti gigi ntsena last time ni va vona a hi ri ka makhasa last year amucatwini a va ni vonanga mara na switombe swa va ku ri mi photograph loko swi lani ta va sendela nkata ku njhani ni fikile njhani aka njojo hi huma ka birthday ya nkata Yesu man ya Shangani Gang mi stiri I ri njhani hi ku ya hi mina a ri successful a event muhumelerisi mi nga hleki event ya hina a ri successful ku ya hi mina too much hi ku a ni nga swi expectangi ku vanhu va tata hi ndlela liya hi ku ndhawu leyi ri ka yona yi tiveka as a restaurant na so ni khensa hinkwenu lava mi nga kota ku fika va le kule va le kusuhi vo makhelwani everyone loyi a nga kota ku fika a khensa ende na machelo ma yona yi chaye kahle event ko va ku hey avaka timpavaka ya ka swona no party ya timene mi nga hlamali loko a mena nyana lawa so before hi sungulane na la ku vula swin'wana ma swi vona ku la tlhelo ka mina kuna Jesse la yes ri tiye ku tlula relationship ya wena ya 7 years wona nga la ematelo marona se ni kombela ku ri u order ka hina 360 yana Jesse and then xikipa i 260 loko u ri la Gauteng province hi ku deliverela mahala swa endla u nyikiwa hi Mgobhosi swa endla u nyikiwa hi Nkateko swa endla u nyikiwa hi Gaza Bosch swa endla u nyikiwa hi Mkateko swa endla u nyikiwa hi mina swa endla u nyikiwa hi Khoza mara u nge nyikiwi hi Mashava swa endla u nyikiwa hi Kate mani ma swi vona hi ndlela leyi so order timag 120 loko lava mag timag 120 and then loko mi lava ku order mi order ka tinambara leti nga la hansi lawani mafona kumbexana mi dema anyone from Shangani Gang mi ku mi lava swiambalo hi ta mi nyika swona ene na ti-tour this year ku na ti-tour hi ta va hi kha hi ya ka tindhawu to tala tiyunivhesiti to tala to hambanahambana ti-dates ti ta va kha ti-postiwa everything mi ta swi vona swi ta humelela xikirinini mara xa kale xa kona hi mhaka se hi na 2 leti ti nga confirmiwa ya IUP hi ti 6 ta September and then hi ya Northwest University 26 so hi sungula hi July ya Northwest University mi nga ku hi sungula hi July mi nga kuma vanhu va le Valley va vheta va ku tanani namuntlha se the 26 ya July hi July the 26 ya NWU and then the 6 hi le UP and then van'wani kwa xikarhi swin'wana lava confirm date ngopfungopfu n'wina mi nge le Valley loko mi hi lava UFS loko mi hi lava n'wana kun'wana la nga na swa Matsonga ne i khumbani Shangani Gang ivi then hi sungula ku hlangana ivi hi kurisa xigaza xi ya mahlweni na le Cape Town ya ku yeni na loko kun'wana Mpumalanga ya ku yeni ma swi vona so vulavula na yena a Vets
hi mbele n'wina mi nyika date hi le ku te ma swa ku hi le kaya la hi le ku te so namuntlha na xiyimbeleri xa music wa Xitsonga ma swi tiva ku i khale hi kha hi tshame na maniga lawani ka xitulu lexiwani mara namuntlha hi ya twa ku vunanga byi vi njhani kusukela loko ha sungula khale wena wa ha yima hele ana jikajika na papa a nga tivi nchumu so before ni vulavula njhani mani hi pfukile minjhani n'wananga hi pfukile namuntlha hina man flow ka Shangani Gang yes hi la ku bula swinene hi music na ku sunguli kwihi swi ya kwihi ku endleka yini se music se wu cincini mara hi ta va kha hi swi ta kahle hi step hi swiphetluphetlu for kokwani n'winyi loko wa cini hi switepe swi vulaka hi ta va kha hi ta hi xiphetluphetlu hi za hi fika laha ya kona ma swi vona so ni lava ku mi hi byela mani ku music mu sungule rini ene mu sungurise ku yini cause i khale mi ri ku yimbeleleni xibombi i khale xi ri kona i ntiyiso i malembe mo hlaya ni ri ka music mina ni sungule ku yimbelela hi 1984 ni ri un'wana wa Xinyori Sisters ni sungule hi 1984 ku ta fikela sweswi loko mi sungula 1984 ne a ni tshembi ku ka hina a va swi ta va ni ri kona hikwena nga ri kona a ni tshembi no a va swi kunguhatini because hi lembe rero ne i lembe leri ku nga va na first born ka hina yo hi 84 ene ni n'wana wa 4 ase i malembe i malembe va sungule ku yimbelela mhana mina va ri na 5 years yo so nkateko lowu hi nga na wona i timhaka ta ku va sungule music hina hi nga ri kona loko hi fika music lowa hi tlhela hi kuma ku ri ku hava music lowu nga tiyatiya even then loko se hi kha hi kula hi tlhela hi chayisa wona swa music na namuntlha we are burning hi mhaka ku music wa ha ri kona va hi bele letiya tona hina ma 2K harileta hi ta fika kwalani ko hatswa so la ku ta ku music wo sungula njhani cause 1984 n'wina self music ku sungule timhaka ta ku mi yimbelela mari n'wana mixana mi ri ku huhweni like talenta leyiwani mi koti ku yi vona njhani ku yi kona a vuton'wini bya n'wina mina loko ni kula ni kule ni kha ni rhandza music loko ni mi byela ku ni sungule hi 1984 ku yimbelela a ni ri na 18 years ni vi ni ta cata ivi ni ya sungula ku yimbelela as Xinyori Sisters laha ni nga sungula kona mina ni kule ni kha ni rhandza music ni ya fika ni nghena a musicini ni wu rhandza ni yimbelela a ni ri backing vocals ivi swi fika laha ni ka tin'wana ni nga lead vocal ka to tala to tala a ni leader se swi fiki laha swi nga endla ku ni va na ku navela ku ni nga endla ya mina band ni nga ti endlela ta mina ti-album hi laha ni nga ni ta sungula Xibombi number 1 hi 2010 Xibombi number 1 lembe ra World Cup swi fambisana na munhu wa kuva ni Xibombi swa fambisana ni xava ku a swi tekangi ku kuma vito leriwani ni ri Xibombi a swi tekangi loko kuma ku swin'wana a va hi byela swona ne ma pfumeleriwa ku vula se ni ta byela producer va sinela laha va mi pfulelela mike yaleyo loko swin'wana mi tlangara hi swona ma vula ku Xibombi mara sweswo hi swona mi tatisa swin'wana loko va mita swin'wana ma vula ku no man siku leri a hi endli yini ma swi vona ya vana mina hina kwalawani ma swi vona so ni la ku tiva ku music wa Xitsonga a wu ri njhani hi malembe lawaya loko mi langutana sweswiwani cause se music se wu cincile malembe lama music a wu ri njhani cause a ku na vanhu vo tala ngopfu a va ri kona vo Esther M ku na vo General Muska Peter Tinete Elias Baloyi ku ri a ku ri na vanhu lavo talatala a wu ri njhani music na tiqambi leti nga duma leti nga tlakusa Xitsonga a wu ri kahle ngopfu music hi nkarhi walowo swi ta onhaka laha se ku nghena ku timhaka ta ma 1010 timhaka ta ku rhayita hi laha swi nga ta swi ta onha music a wu ri kahle ngopfu swi onhake kwalaya kuma ku se na loko mi rhekhoda a ma ha vuyeriwi hi nchumu loko wa ha ri ku rhekhodeni leyi wena wa ha tiva ku yi ta huma next week se yi humile le xitarateni u nga swi tivi ku yi humi njhani se swi vhela swi onha music kusuke kwalaya a ha vuyeriwi nchumu ka music vana nga ku mi byela ntiyiso loko u ta ku u yimi kahle hi loko
ka music wa wena vanhu va wu rhandza ivi va ku lava ka ti-event hi laha hi dyaku kona sweswi Oh, so a ma ha ri ku dyeni hi ku ya ku music n'wina wa chayisiwa kumbe wa xaviwa mi dya hi ku hi rhambiwa dya hi ku rhambiwa va kha va streama vona vhele mara tsundzukani vananga swa ku streama ka music wa hina me music wa mina hi liya yo rhandziwa hi vanhu lavakulu a va swi tivi sweswo na mi n'wunyani swi tivi ku ni ya nghena njhani ni xava online okay ma swi vona so hi luzina vanhu vo tala kwalaya ka timhaka ta ku streama hikuva mhani a va swi tivi swa ku streama ene va swi navela ku va twa ku mavele ya mina ku huna mahala manana hi ku mamisa swi phuta mara va nge swi koti ku ri kuma hi mhaka ya ku a va nge swi koti ku nghena va xava online va rhumba hina ma 2k ivi hina hi va khopela tona ka ti-usb swi va swi lava va nga na vo va khopela lava nga hava to va hindzisa sweswo ene van'wani va kona va ta va tlhela va endla yini va tlhela va pfula mapage ka YouTube yeah ni teka risimu leri ni ya ri uploada ka page ra mina ivi then loko phela loko ri ya ri ya twa le swi ta ka mina swilo hinkwaswo ene n'wina hi mhaka ku mi kule hi nkarhi luwa wa ti-CD a mi swi tivi hambi munhu wo fika ku ni risimu ra n'wina ku hi kwihi a mi swi no mi fanele mi endla yini kumbe mi fanele mi ya kwihi hambi no vilela ni swi tivi ku ni mi fanele mi swi endlisa ku yini mhaka ku i swilo leswi swa ximanguva lawani so mi lava ku ni byela ku kahle kahle n'wina loko mi ku music wu le ku mbuyeriseni nkarhi wa sweswiwani i timhaka to rhambiwa a ka ha ri timhaka to ta ku rhambiwa nakona kwalaya ka online sweswi hi nga ta kuma swona switsongo ha withdraw mara a swi fani na khale loko ni ti endleli ti-album ta mina ni tsema ti-CD kumbe ti-USB loko ni ta ni ta fika ni mi nyika n'wana a nga ho cincana mi nyika 100 loko ni xavisi 10 hi siku a ni ri na 1000 a yi ri ya mina mara sweswi hambi ko xavisiwa miliyoni a ni swi tivi mi ni ta ni ya teka yale va nga ni nga ta withdrawa yona kwalaya ni kuma yona ni ta vutisa mani ku i xavisi tingani a ni swi tivi loko hi ya ka album ya vona ya Xibumbi ya 2010 na ku tiva ku a mo titsalela tinsimu kumbe ku ri na munhu loyi a mi tsalela ivi n'wina mi yimbelela tinsimu letiya hinkwato letiya matumbulukelo ma tona ti tumbulukisi kwini mina a no titsalela ni yo titsalela tinsimu Xibumbi number 1 ni yo sungula ni endla risimu ri endla ni endla ra vumbirhi ni endla ivi ni endla album hinkwayo ivi ni kombela ku ni va ni recordisa ivi hi nghena studio hi recorda ni yo ti-compozela hi nexe tinsimu letiya ivi ni pfuniwa loko ku na producer na swilo swa swo taniya ni ve ni kuma mpfuno wu kulukumba ngopfu kusuka kwaleyi so mi ni la ku twisa ku sweswiwani tanihi ku mhaka leyani vava leya ya u xavisa leyi na ku twa ku sweswiwani tanihi ku minkarhi yi cincile ku na munhu loyi a mi pfunaka hi sayiti ro uploada tinsimu ka laha hi chaka tinsimu ene munhu liya u endla ku a landzelerisa mhaka liya ivi mi kuma leswi mi faneleke mi swi kuma na kumbexani n'wina loko mi humesa ti-upload kambe mi huma ka swona ku na munhu loyi a ni uploadelaku tona ni rivala na vito mara tlhela landzelerisa ku ni fanele ni kuma mali neti withdrawela hi nexe ka mina ni withdrawa hi nexe mi lo n'wi rivala vito touch the screen ha khensa swinene va kule hi minkarhi leya yo kahle kahle a ku xavisiwa ti-CD mara hi khensa swinene loko u kota ku va uploadela u tlhela va tshika va withdrawa hi voxe a wu fani na ti-manager ta masiku lama ngopfu ma tiva ni bodo loyi u ni uploadelile ka kusukela le ndzhaku leyi ivi ni ya endla Xibumbi number 7 laha ni nga yi rekoda na Hennessy loko ni yi endla hi laha Hennessy a nga ta ni pfulela online ya mina ni ya byela bodo loyi ku ri kombela u humesa le ka wena u nga ti upload ni ta chela hala ka mina a ku a ku ha problem mama a ti humesa leyi uploada n'wana biti na sweswo a ti nghenangi le ni tlhela ti la ku why ni nga n'wi tshika hi ku a ni kha ni withdrawa katsongo yaliya a ni yi kuma shem u na titswalo bodo wa kona no ankhela swinene na titswalo produce kombe swin'wana n'wi loko mbo swakudya makala a va tangi va ri voxe ne so a ni tivi ku na mani laha sayitini laha a ni la ku cause I think a ni va voni swin'we ro sungula a mi nga ri swin'we le ka makhasi a hi ri swin'we before ya mahlweni ngopfu hi n'wini la ku twa ku mase wa thavula hi kumeka swin'we mi ta kuma ku mi ta ma ku vo producer phela hi vo va mi chayelaka tinsimu ta n'wina minjhani mani hi vukini so hi n'wi mi endla ku va sasekiso
Imtirha hinkwayo leyi mase wa thawula ni vonile ka makhasa ne ya a mi mbali nceka wun'wana na n'wina a wu tsariwini mani a wu tsariwini ene u xavu hi vona nceko lowu ya wa tsarisiwa se ku ri loko u languta music wa masiku lamawani ya ko ngheniwa swin'wana swin'wana exitejini maswisi mara va meka sure ku loko mani flow va nghena u twisa ku i mhani va kahle lava nga hlonipheka lava nga hi nyika music wo tsakisa i munghana wa tisi ngopfu hi ku a va va tshiki va endla swa hina swa masiku loko ku ri swa masiku lama nga famba va ya performa mbali buruku mara va tiyisisa ku ndhavuko wa hina a va wu tsangu va ya mahlweni va bomba va saseka hi xintu xa hina na miceke ya vona yo saseka a na ha kumangi vito ra n'wina a ni swi lava ku ni ku n'wini maseve wa thawula n'wina mani vito mi mhani Maria Mthombeni ka Mageba huma ka Mageba hala ka vugagaxi makhelo wa mina emakhelwana n'wina masipala touch the screen na makhelwana na makhela ha swi vona ku basa ka n'wina ne nga ri swa swa tiko kahle because va basisa mhani lani na n'wina a ta ku ho tihlambela so Mageba ya nga ri ku ma twisisiwa ndhawu liya kahle kahle ene ku na vo mainlizi ku ri kahle nga ri ndhawu ta kahle mativa i masipala ya ni ndla ku ni basa minkarhi yo tala shem u ni nyika mitirhi n'wananga u tshama ka ni thola mani mani gogojelani mi ta kuma xipenana u tshama ka ni thola na n'wi khensa swinene ni navela ku tlhela ku ni khensa futhi masipala loko mi kha mi endla swa so because a hi hinkwenu hi tsakisiwa ku hi tshimela ta ximanguva lawa hi kona hina van'wana hi yaku ka ndhawu to fana loko 17 sorry producer ku advertise na tin'wana tindhawu ne laha hi ya kona haya mara a hi vanhu lavo hi ta fika hi lava sima to tlulatlula a swi lava ku twa ku I'm burning nyana hi nge va heti hi tsaka nyana na ku ta ka risimu lero nge va heti ne i ra khale va teki ra khale mani risimu leri ra kha 2010 ra 2010 2010 mara a wu bebuli n'wananga a se a ni ri ka grade 1 ya yima hi xigubo a ni ri kona sa ni ri kona sa ni ri na matino risimu leriya hi minkarhi leya loko mi ri yimbelela a mi vonile a ni voni vutomi a ni languta vutomi mina tinsimu ta mina ni kobosa hi ku ya vutomi ku na mi ta ku hanyiwa yini ivi ni swi humesa ni swi yisa ka vanhu risimu leriya na namtlha na sweswi ra hanya hiku a ni hava vona a ni vana va hina kusukela khale hayi n'wina sweswi na khale n'wana u ta kuma nuna wa kahle sweswi a n'wi hlayisa a n'wi ndlela swilo hinkwaswo minduku u twa ku na un'wana mindlwani twa ku na un'wana so i ti vutisa ku kasi u lava yini munhu loyi ka vavanuna lava hi ku luya wa n'wi endlela swinene i tluli u ya ka luya wa n'wi endlela swa kahle u tlule u ya le se hi swona swi nga endla ku ni endla risimu ni ri yimbelela ingaku na relate ra ni tsakisa ni ri yimbelela ingaku ni endla swona nda ni endli swona mani na vutlukwa cholo yindlu a ku xavela na movha u nga vona u lava yini ka loyiwani swanhla wena va ta ku tlava fana mativa na hi tikhomba ta fila makondo na mikata ka makondo ngoma lerwana hi cini ngopfu hi rona wo tiva na mata va ha ri ku dyila veni ngo tingoma leti a ti humi fashionini ka vanhu ni nga ni bebula na fridge loko ni ku tlineni ri ku chayeni lexi ni hlamarisaka i ku ri lawa hi n'wina vana va hina ni bebula na fridge ni koropa ni tlakula mbedwa ni sa ri karhi hi ba no ku na tinghoma tin'wana ne ku ri message wa tona ne a wu lahleki ni vo hi ra mina wa yi mihleka ri va vula hi mijolo ne hambi ku ri hambi no endla yina ari swa mijolo swa tika mara jola ni vana va manika hi nge tshiki ku jola hambi ku endleka yina a ri humeli moya because ri tsalelile leswi humelelaka so loko tshamaku ka swi humelela masiku hinkwawo se ni kota ku swi vona kahle n'wina kahle mi storyteller so ni lava ku moya timhaka ta music ku music a ni ngo wu cincini so n'wina a swi mi affectanga nyana kun'wanyana ku ceka music ku ri se music se swa mpela se wu languti sayiti rin'wana sweswiwana na matsalelo ma kona a ha byeliwe switori mani a wa ha pfula radio u yingisela u tshama leswi swi humelelaka loko no rhetaniwa va yimbelela hi ku luya u riza ri hela sorry Sipho a hi vulavuli hi wena mara u wile riza ri hela risimu ma swi vona hayi ka mina a swi ni affectangi mina a ni languti hala na hala
mara na dyondza ne le ka n'wina vana loko mo endla swilo swa kahle na swi teka ku n'wana nga endli swa kahle ni teka mara ka music a ni ninginiki ni ku leswi n'wana nga yimbelela ra mijolo mo ni zama ku mijolo na mina kumbe xana ni ta xavisa ni ta va ni huma ndleleni ni famba hi ndlela liya ya mina ya liya ya xikhale xexiya mi le ku yi rhandzeni na n'wina so a swi ni tsekatsekisi sweswo kuna sweswani kuna swin'wana swi nga nghenelela nyana sweswo swa TikTok sweswani ku na tinsimu ta risimu ra kona ri ba ngopfu ka TikTok mi kuma ku ri ro tlanga 15 seconds mara loko se ri herini loko se hi ri tswasema ku ri huma a swi endli kuma ku hi yimele yo 15 seconds yaleya ka TikTok yaleya so n'wina a ni tivi ku mina yona platform ya TikTok la mi posta tinsimu ta n'wina ku ri la ku huma kumbe njhani mara I'm burning hi vonini liya na video ya na swani ya ha ri kona video leya I'm burning ni na yona vana ngo ni kona ka TikTok hambiloko hi tsandzeka ku swi hlayela ku swi tengenge mara ni kona kwala ka TikTok loko ha vulavula hi unge va hitani mata se yi vuyi ngopfu a fashionini hi mhaka ya mapitsi i mapitsi a ni swi tivi ku yi active vanhu vangani swi fikiriri yi vuyi ngopfu hinkwaswo leswi nga kwalaya swi le ku humeleleni a ni nwa u n'wi hakeli muti a n'wi xavela na movha a n'wi xavelini movha a n'wi nyika na vana ka luya mativana masibona loko no mikomba ri active vanhu vo tala masa yi ku phone ni va komba vana va va nga business so loko va nyika phone emase wa thawula na toko tangona Rosi Mrero na toko TikTok ne ani ngomeri mina yona la ku tiva ku mi sindlisa ku yini le ka TikTok le va mteka nkarhi mteka phone mi endla video na endla n'wananga so mi endla tinsimu ta n'hweti nga kona mxani loko ku ri n'wana ri ku teni ni endla tinsimu tetiya ta mina ti nga kona so loko ri ku ri mi la ku humesa tinghoma so kumbe ku na nghoma yin'wana yi le ku teni phela masiku lamawani nghoma yi tiva ku yi kona before yi huma hi mhaka ku ri ka TikTok va xavisa kona kumbexani mi kuma ku ni na nghoma ivi ni teka 1 minute ni fika ni yi endla ka TikTok ni ku swin'wana ri le ku teni wa vona ku vanhu vangani va nga hi ta komba na buti la i unge va hiti tele ngopfu va kha va yi remake va kha va remake hi leswi nge le ku humeleleni sweswi ka Skeem Saam kuna n'wana wa swi navela khama foni ya mani floma a nga na ti-connections so vutomi ti-connections vana van'wana a hi koni nga hlangana na vanhu lava swa va kalela namuntlha hikwalo ku va fiki njhani ku ri kona ku etli kumbe nga va vona loko a swi nga ni vule ku hi kateki ngopfu namuntlha ku va hi tshama na vona because na swileriya phela a ni va kumangi laya a ka makhasi I think mphefumi mi ze mi tshama kwala a ni tshamanga hi tsutsumela kun'wana ma swi voka a hi munhu loyi mi nga n'wi kumaka mara namuntlha hi na vona kwalawa tshami na n'wina vana ene khale ni fikile mi swi vonile i khale mativa mi tshame hi khensa swinene swa hlupha leswi van'wana loko va fika hi endleni fast na hindza ni ya kun'wana swin'wana and for twisisa ku a ne vanhu a hi fani swo tala swo swi endla siku ene yi tele ngo nhundzu leyi nkarhi wun'wana wa rivala betiri fanele yi landziwa maswo mara hi khensa swinene loko ku mi kote ku tshama na hina mi yima hi za hi heta swilo swa hina hinkwaswo leyi nga swi endla okay so la hi ya mahlweni lawani lani ni la ku tiva ku kahle loko mi endla nghoma liya yo I'm burning ne nghoma liya na ku mi hi hlamusela kahle nghoma liya ku humelela yini hi yona ku a mo hi catcha lomu I'm burning kumbexani a mi hlamusela leswi humelaka evuton'wini kahle kwala handle loko mi swi languti because mi vuli ku ri n'wina kahle mi storyteller mi languta mhaka leyi yi ri laya yi endlekaka ivi mi tsala nghoma kumbexani mi swi vona ku leha swi endliwaka laha swi ta fika laha ivi mi tsala nghoma before swi fika loko swi fika muka a hi vurini ma swi vona so na ku ta nghoma leyo I'm burning a ku ndleka yini kwalaho ka I'm burning kahle vanhu la ku catcha vanhu laya ngoma leyi yi ti kahle ni ka ti yimbelela kahle ni vulavula hi vanhu ivi ni fika laha ni nge n'wina vana
lava ni tirha na vona la studio loko ni lava ku ta kuma vanhu sweswi a ni va tshamaka va ni chingela hi lera ra ku unge va hi lera ra ku vete hi tiyisela ni chingeliwi ngopfu ro mani ve tiyisela mara vona a va ha tiyiselangi van'wana va ku diri van'wana va ku xi ni ku ni la ta va kuma kahle sweswi ni ku ambening ni ku ka hisa laha handle la mati va risimu lera ri tinjhani vananga n'wini siku rin'wana malembe ndhaku leyi na ha ri kweli ivi ku na mhani van'wanyana va fika la a hi ri kona va ku matani hlangani na vavasati van'wana halaya va kha va vulavula va hi byela va ku n'wina mi nga le vukatini tiyiselani vukati a ku nandzihi hina hi nge le handle hi twa ku ku vava ka hisa a ku nandzihi nchumu a wu nge tiphini hi nchumu na n'wanuna wa munhu so ivi swi ni tala ni ri endle ni ri studio swi ni tala swilo leswiyani ku ha endla risimu la mi nga tsala swin'wana na endla risimu ni vhe ni ri endla kwalaya studio same time ni ri yimbelela ri ri endla loko ni ri hetile vanhu va ta ku mi tivula n'wini ku no problem hi le tirhweni vanhu a va ti vulavuleli mara mi ni tiva ku ni hindzisa message ni hindzisela ka vanhu swi nga ri na mhaka ku swi khumba na mina kumbe njhani mara message wu fanele wu huma hi mhaka ku loko video la yi huma ne vanhu va vulavule ngopfu va ku na video ya I'm Burning la ne and va kha vulavula so a va yimile risimu wa vona nkarhi lowu xavisa ne la ne la mimaketi right matala ta ni fumile ka ha ri nkarhi lowu ya wa ti CD mata ni fumile nhloko lomu ku ya huma mundoko ne amta kuma layini kha va ku ni lava CD because na mina ni la ku bena because the bena hi tele hi le ku beneni hi tele yin'wana ni kana endla ni kana interview a mikateko ba yin'wana yi nghena ku mani phela a ku tshwi n'wina ntsena na hina vavanuna ha tshwa hi le ku tshweni mi to ka mi nga swi tivi ni kwala I'm Burning tivuya ngopfu so na ku vutisa timhaka ta vavasati musicini sweswiwani music wu cincini hina ku na vanhu vo tala ngopfu va nga kona ka vavasati ni nge chavi no va hlaya lava ni nga ta kota ku va hlaya ku na Sesi Shongi Rangani ku na Sinampaka i mahungu va nga le ka Xitsonga va nga vavasati ntiva va lava nga vahlani na Dr. Sandland ku na Dr. Sandland va mani Agnes Baloyi ku na man Eki na va Mari va Flora N'wachauke wa swi vona so ni la ku vulavula hi vanhu lava va lavo lava nga va hlaya sweswiwani na wa vona mara hi lava khale va ri kona ku na lava sweswiwani va nga kona like ku fana na Sesi Shongi khale va ri kona mara hi nga ku na vona va le ka game leya sweswiwani na va Sinampaka na Sinama ni la ku mi va byela ku music for n'wansati la ka xigaza wu njhani va nga hlangana na yini va swi tlurisa ku yini hi ndlela ya music tanihi ku n'wina i khale mi ri ka ntlangu lowu hayi music a hi swilo swo olova a swi olovi swa tika and ka music u fanele loko u lava ku yimbelela loko u endla risimu u ri endla u ri wexe u tlhela u ri yingisela u twa ku loko before ni ri nghenisa ni ri rhekoda i risimu ra vulavula na a ri lwi na vanhu van'wani na a ri rhuketeli na i kota ku ri rhekoda ivi u kota ku ri humesela ka vanhu hayi u vhela u sungula sweswi u endla risimu u nga ri na mhaka ku yingisela ku loko ri ya fika ka vanhu van'wana ri fika njhani ka vanhu lavakulu ri fika njhani i sweswo swo taniya hi fanele hi hlela loko hi endla tinghoma swi na nkoka ngopfu sweswo mi heta ku swi vula ku na tinsimu tin'wana ni nge ti yingiseli mina sweswiwani ni tshame na n'wina ni tshame na mhani na baba ni nge ti yingiseli ti na nhlamba ngopfu leswiya swo a yi siviwangi na hi nchumu swi le rivaleni ngopfu ku vulavuriwa hi yini se sweswo taniya swi le ku hi onheli swa onha so mi twa nga ri hi fiki laha hi mhaka ku vutomi byi cincini kumbexani kumbexani timhaka ta ku vanhu va lava ku yingiseriwa vanhu va lava mali va lava ku bukiwa because ku na van'wana va twa nga ri loko va yimbelela tinsimu hi leswi swi akaku vutomi swa endla swilo swa vona swi twiwa ka radio ntsena swi nga zi swi nga yi hela va nga ri na vanhu vo tala sweswi ni ngo genge leyi nghenaka sweswi va rhandza ku yimbelela leswi swi nga ta tsakisa youth ku nga hlamba mara ti ri timala homa ka ma nga khomeki lava va nga ta tikuma kha va cina vana abyaleni swi vona hi leswi va rhandza ku endla swona ene ka hina vakulu swi va swi nga ri kahle so loko mi ri ka event so mi rhambiwile na vanhu vo fana na valava vanhu lavatsongo lava
va kha mi kuma ku n'wina munhu wa vu-3 wo perform ku rhanga vanhu lavatsongo va nghena mi twa njhani hi mhaka ku munhu lokulukumba ene leswi mbeliwaku laha ma swi twa na n'wina ku a swi nga fanelangi swi nyikiwa vanhu a swi nga fanelanga swi nyikiwa vanhu laha handle because maybe i nhlamba kumbexani a yi nghoma leyi hloniphaka vanhu kahle kahle na micino ya koho macinelo ma koho swa hlophanya ma tiva ku hina hi fambafambaka tindhawu mani ka tika laha handle so n'wina like mi titwa njhani loko mi tshamini kwalaha mina loko ni ya ka ti-event a ni loko va hi buka ka event va tlhela va hi nyika line up ya ku komba ku wena nghena nkarhi muni loko va ku mi ni ta nghena hi 8 kumbe 8:30 ni vo 8:30 ni fane hi 8 ni va ni fikile ni yime la backstage loko a chika loyi a nga nghena hi 8 mi ni fane ku nghena a ni ti nyiki minkarhi yo tala ni ti nyiki nkarhi wo ni fika ni yima ni languta van'wana ni fika hi nkarhi walowo performa ni heta ni famba ku nga ri hi ku nyenya van'wana ti-artist mara hi leswi swi fanele swi nga hi xiswona artist a yi fanelangi ku u ya fika event esungula hi 6 ni fikile sweswi kwile ni kanjikajika na stadium dzumba na vona va ku languta va za va nga ha ku rhandza na loko se ya nge studio a va ha na mhaka na wena ende va tele va swi endlaka na matikhomelo swi na nkoka ngopfu ku ni yi kona artist yin'wana yi all over and a swi laveki yi all over leswiya swo yani gigi nga rhambiwangi i lava ku voni u cina ku tlula na loyi a nga rhambiwa siku ra Mara kona mi n'wi kuma bamcini wun'wana u ti vutisa ku phela na loyi i tlambene namuntlha ku rhambiwile loyiwani loko ku ri kani wena a wu ta ku sapoteni i nga tshami i languta u miyela nakona artist why u fanele ku ya ndhawini u nga rhambiwangi so swi endla ku hi nga ha vi na value masiku lawa loko van'wani va rhambiwile leyi va ya ku performeni mini la ku ya vonaka ku na mina ni kona i pfalela lavaya mani flow sweswi hambeni loko no yana ya fika ku performa van'wana swi boha va hundzuluka se ku ene u disturb vanhu van'wana a swi laveki loko ku rhambiwa van'wana nyika van'wana chance va tirha ntirho wa vona we va ta ku rhamba siku rin'wana loko un'wana artist yin'wana kha yi performa tshama hansi yi performa yi heta wena u ta va na nkarhi wa wena before ya mahlweni la ku mi byela ku sweswiwani ka titimela kombela ku mi order majesi Mashangani Gang majesi Mashangani Gang a hi fashion i mahanyelo i behavior mpahla ya hina na swikipa hi na swona jesi 360 xikipa 260 loko u ri Gauteng a hi na mhaka ku le Xitletla Alexander Skandafi Mamelodi Social Tradeville kun'wana na kun'wana ha ku nyika jesi mahala maloko ku u le handle ka Gauteng province anta handle ka Joburg mi ntwa kahle handle ka Gauteng province then u tlhandlekela R100 ya ku u delivereliwa hi ta vona ku ku nyika hi PEP Postnet kumbe swini yini and swi ta fika la u nga kona hi nkarhi lowu nga hetiku mbilo so I order and hi 26 ta July hi ya a Northwest University ta va hi ri busy kwele na matsonga ma hina hi tsakatsaka hi kurisa xigaza ivi hi ti 6 ta September ya le Pitori hi komba Pitori hi ya dzuma na van'wanyani IUP hi tsaka na magaza loko kuma hi lavu n'wina kwala ti-university hi texteni ka nambara leyi nga laha hansi la nambara leyi nga laha hansi la yi order majesi mi tlhela mi kumana na hina loko mi hi lava for swin'wana na swin'wana so making sure ku ri mi endla sweswo hi kombelaka swona i vona ku ri xigaza xi kurisisa ku yini vutomi byi ya mahlweni ku na yin'wana lava ku hi vutisa ne hi zi interviewa nkulukumba wun'wana laha nkulukumba loyiwani u wini sagwadi a nga tshembi gaza yi ninginika and then ku va na timhaka to ku vutisa ku na xiphaza xa tiawards xi nga kona na even then a hlamula ku a yena a nga swi tisa xiphaza ma vona se ku na n'wangu mi nghena kona ka mhaka leyi ka mhaka ya mpahla ne ka mhaka ya mpahla munhu luya a yo tshama movheni a karhele cause a suka hala Joni a ya ka tiawards la tikhomelo kona ivi n'wina mi ku u ngo mbala so swi lo yiniki ku ri hi le ka ti-awards la ma swi vona i munhu lawa ka hi ni karhele plus ni suka le mara mpahla na yona mara hi mhaka ku a ni tlelenyana la movheni a ni se mbala ivi then na yena hi mhaka ku a nga ri sure ku ta wina kumbe njhani ivi a suka a ya le a joina ti-artist letin'wana ivi then munhu loyi a wina a ni tivi ku munhu loyi ma n'wi tiva na a wina munhu loyi tshami na yehe a nga ni teke award and yena u tlhele a ku n'wina mi te
why umbali so ene ku vutsuhela vanhu famba na vona va n'wi tivaka ene ku ri n'wadovani ene ku ri ka gaza ne loko a wina sagwadi leriya ku vi na swivulavula swo tala ngopfu ku ri u xavisa gwadi se a hi kumbexana n'wina ma swi tiva ku u swi xavisi ku yini hi mhaka ku mi fiki mi ku why umbali so ku ri i siku ra kahle namuntlha loko a swi tiva a ta na mina xavile ma tiva ndzi tshama ni kuma award ma swi tiva samiti xiphaza lexiwani a ni xi tivi ene na xi lava ku xi tiva ku na vanhu va mina va vilela ku a ni wini ene ku ve ni le ku ndleni ka swilo leswi va swi rhandzaka na xi lava ku xi tiva xiphaza lexi se 2010 no kusuke 2010 xikoho xin'wana xi nga ri mi nga yi rhobeli vatswari xikoho xin'wana se ana futhi se ana ha vileli hi swona swa ku wina se no tirhela ku na ha vilela. ni humesa nyiko mina vilela no n'wananga mi ta ndla yini ni vuyerisa timhaka ta ku enda hi vileli ntsena hi vilela hi kha hi vhota tiya ku hi vota hi leswi swi nga suka swi ni vavisa ngopfu leswi ka ti-award leti nga hela a ni vuli ku xikolo kwala ni ta va ni winile mara ni twa ku vava vanhu va mina va twa ku vava va twa ku vava hi ku va le ku vhoteni na mina ni vote ngopfu mativa swi vava ngopfu loko u vhotini u swi twisisa ku i swi twa ku ni vhotile mara evidence swi fika swi va hi ndlela yin'wana ne so mara no ni sure ku limbirhi mi le ka swona ngopfu mara a mi humangi heta so loko mo sika mi nominate-wini mi ta amukela ku mi nominate-wini hi swona loko no nominate-wa ni ta swi amukela mara a ni nga ha vhoti okay so hi mhaka ku sweswo i ntiyiso ni nge hi vhoti hi mhaka ya ku vhota no waste mali a ni nge wini mara mi ta campaign hi ta mi campaignela n'wina vanhu va mina mara mi nga twi ku vava ku heteleleni ku award va nga ni nyiki problem mina hi mhaka ku hi nga ta ku hi nge tshami na mani flow ne loko ni langa ntirho wa n'wina ka xigaza yihi mani hi leswa so loko ku ri loko se mi ku hayi se ni hetini vananga swo yimbelela hi fane hi languta rhumunyana ya n'wina nyana laha xikigelweni ne a tlhelo nyana ku ri na xiawadani xi nga yimanyana ku ri no swa ni va mina ku ya hi music wa n'wina hinkwaswo leswi mi swi tlambaka 9999 hi ku i swilo leswi mi nga swi tlamba khale mina na yangi se biblia hi ri 2 na mani nga ri kona loko mi sungula ku fika namuntlha swa hanya swa vulavula i swilo leswi swi humelelaka ku na yin'we ya vusiwana na yin'we ya vusiwana hi kona mativani yin'wana hi va Makama B&B ya best composer na best producer a va hembi hi ku tsala kasi ku na lava ni recognize hi ku tsala I'm not talking no and there's one thing vanhu lava tsalaka ne a va swi tivi a va ti voni va twa nga ri va se fikelela mara na hi yingiselaka no man and xin'wana mata ku yini va suma va tlhela hlavelela swi ri ngoma mina ta va awadini mina producer hi kombe henda ti-awards ta Shangani Gang best hinkwaswo manflow best hinkwaswo a ku mbaleni a va swo tshama va ta va hlangahlanganini swi nga twisiseki ku nga ku vete hey pfuka ya performa ku na space 7 ku ha munhu la performa ku wena u ta nghena la no she's always on time, she's never late. Pambali kahle i xibelani i Xitsonga emteka ya hambi nga tsaliwangi i wa Xitsonga u ayiniwini a hi leswi a hi ceka lowo u xaviwa laya kamalamlele laya u vote ko a le xitimeleni u vumba mablusela swa maswa Pablo ma ta blusel wa ta George wa ta baba bar on point baba bar on point se swin'wana kwala mi vula ku na best dress ya vatsanda no man like xin'wana xa kole lexi xi ntsakisaka hi n'wina ne msungula music in 1984 namuntlha 2025 mara ma hlonipha music ma hlonipha loko munhu a ku ni mirhambini loko mi nghena xitejini ne a mi fiki moko swa fana se mali leyi ni nga rhambela yona ni yi kumile ene se ni fikini o ni timbelela ni fambela xitejini ni huma ku ri swa tikomba ku xibombi xi bombini ende mi tsakisa hi ku na lava va nga mi languta mina vona a mi yimbelele mi languti hansi ambeni hayi mi va mi languti vahlaleri va n'wina va smayilela mi pfa loko mi n'wi vona ku loyi ri nga ku ri nkhumba ngo mayisa na mayika ku yona tshwa mi vuyisa mayiki hi ku tlhela ku a va bvonya xibelani xi ku phela leswiya a wu swi twi swa swibelani ne
khale swibelani a swi nga hansi va swi tiva mara ni vula ku a ni u ta xi va xigandhu xi heteleli mara mehe ku na mbala na xi tivi khale laha hansi laya a va nga hoxi ulu leyi va yi hoxaku sweswi ma twisisa mara still na nkarhi waluwa ku xi khoma xibelani ku xi va ndhawu yin'we xi nga hlangana mara na nkarhi waluwa a xi nga hoxiwi a ni tshama ni va vova ka xana nga ku ba moya nkarhi lowu a xi hambaliwa xo fika la matsolweni phandela nyana so ma swi vona nyana a xi cina a xi cina kahle endli leswi sweswi na mina loko a na ha ri xolo loko ni vona vanhu va nghena exitejini ku xibelani kumbe i xikete se a swa ha endli swona matwisisa ene mi kuma ku laha hi yele ku tsaka ne a ka ha tsakisi mina ni na problem yo ni tola ngopfu n'wina ma ha ri ku musicini mi nga vanhu lava va ri kona ku mi relate njhani na minkarhi leya ya ma 2000 yawani hayi na hi ti-focus mina ni focus ka ntirho wa mina ya ku leni va endla yini hala va endla yini a ni ngheni ngopfu mara munhu loyi a taku ka mina wa artist a lava ku pfuniwa hi mina na n'wi pfuna ku na ngoma yin'wana ngoma leya yi fiki yi endla swin'wana swo tsakisa ngopfu and ni ti vutisa ku ni nga tlhela mi hi phindaki ngoma leyiwani a mi yo featuriwa liya ya Hennessy a yi tiva makasa ngoma liyani datsani ku tsala ra n'wina ra music ne ri hlawulekini man ene mi tlhela mi kuma na Hennessy na yena i munhu wo tsala tingoma munhu wo tsala munhu wo tsala tingoma u strong n'wana luya phela ngoma liya ka ku tsala na n'wi chava phela ngoma liya ne ka tingoma ta n'wina loko munhu a ti yingisela u nghena ndzeni ka xitori u nga tikuma u tshame a rhungwini ne loko u tlanga ngoma ya n'wina u tikuma se u kha u vona xithombe xin'wana ne lexi yimbeleliwaka phela ngoma leya makasani ne mini vo hina hi vona munhu a ri kukuleni ku huntaku munhu ku na moya mara ni yo tshama la nga tshama ku na pfula mara mina la mihleketeni laha ni vona muna ka kukula so eka music va kona vanhu lava mi twangaku mi nga kuma mi tirhi na vona sweswiwani maybe lava nga khale va ri musicini kumbexani ngati leyintshwa leyi nga koho sweswiwani vanhu ngopfungopfu lava ku nga khale va ri ka music ni swi tsakela swinene ku tirha na vona na ka youth a ni swi tivi ni ta fika ni yimbelela yini ka youth hi ku loko n'we mi kha mi vulavula hi mijolo ra mina rito ri ta pfumela ku pfuleka ni vulavula mijolo leri twatsi na swi nge swi nge yelani ku ti hlonipha sweswo ku na van'wana va ta ti tlonyatlonya hi ku sweswoni maniga va vulavula hi sweswo na sweswo na mina ni ya kweleni ni hundzuka se ni ya ene a ni ma swi vona ku swilo swa swigaza swi na ku jikajika lembe leri ku yimbelela leswi swi jika swi va leswi mara n'wina mi kwalaha mi khomi chuni yaliya ya n'wina a ni mi imagine xitejini mi endlerise munanika ne ri kha ri ku a ni swi hiva jeans sweswo ye ka ri chikanyana na buruku yi fikela ku ta lo va kha va ku yi kwa tlhelo hi kumbe mutswari i n'wana wa n'wina mo tikuma sa ni mutswari hi yo ku lunghisa ku nga tsakisa ngo ni xo ku swin'wana loko mo kwata kahle ne mi rhambo kun'wana mi swi twa ku loko phefumeli lowani va ku mina ko nyeketa buruku mi nga huma movheni mi ku na n'wi landa n'wananga ku n'wananga endla mahanyelo ku na vanhu vakulu lambala so ka vanhu lava va khale naswona va nge music mi nge tsaka mi tirha na vona mi nga tsakela ku tikuma mi kha mi endlerisa mi ri nghoma na mani ku na ka ha ri na Mansandlena hi se yimbelela swin'we vanhu ve le ku swi laveni ngopfu ku na mina na n'wina a ni ta kokwala ku why ta siku rin'wana ta swi endla siku rin'wana ku na Flora N'wachauke na yena hi ta yimbelela swin'we ko va karhi swi ya hi karhi swilo swin'wana na swin'wana swi lava ku mi swi nyika karhi loko se karhi wu fika mi ta swi vona hi ta va hi kha hi tirha na bibele vula swona ka Isaiah 60:22 ku hi nkarhi wa right xikwembu xi ta swi endla so na n'wanga a ni swi tsakeli swinene ku yimbelela na Xonge Rangani zi vulavula mara ku hetelela hi lahlekelana a ni swi naveli ku a ni future na yena mani sina mpaka na yena n'wi vulavurini va ku lamani na to mlandeye ta nkontela nkoka leyi mi nga vuleli ni hetelele ni n'wi byela sina ku hi ta endla single track kwalaha ka ma December and sina mpaka la nga kona ne loko ni nge se tingoma sina mpaka i un'wana wa vasati lavatsongo ne lava loko se vo Manflow vo Sandland
va hitini hi music a nga sala ka hi khomi kahle so ni fila nga ri wa xi nida space lexiwani xo a fika a tshama na vona va endla tinsimu a dyondza ku swi endlisiwa ku yini because na sina loko ni nga sina na yena a nga na hansi a ku na hansi la like i swi swa kahle ngopfu so sina mpaka khoma screen lo nga kona a ni swi tivi ku le kwihi mara ka kona khoma screen man flow ber ngoma that single track ya endleka so ai vitana ku yini masiku lawa kambe EP umendla ku va ku ri EP ya mani ya yena kumbe ya n'wina hi ta yi endla hi ri two Oh, lava hi endla hi ri two ani kuna album kuna EP Kuna EP, kuna kuna single single se track. EP liya yi ta va ku ri va endla EP EP ti va ti ri nga ndisi vuma 4 oh ya endla single single mi endla single track Va hey endla rin'we. ni kombela ku loko mi endla na single ne mi endla na EP like ya n'wi mi ri vambirhi Manflow na Sinampaka Sinampaka. va ku ri EP hi laha so anda va bomba I'm sure Hi loko va- swi tweni sina un'wana a xi ka vanhu ka tinhlamu ta vavasati a bomba u ni tsundzuxa mhani hi ku bomba sina na mhani aya na sina xa a tshama bomba ta hlangahlanganini se swiya xa bomba and na yena u na matirhelo ma n'wina and ni twa nga ri mi nga tlhela mi n'wi pfuneka mahlweni mhaka ku ri na yena a ni tshama ni n'wi vona gigini Sinampaka laha so u na hina kumbexani wa performa mara se u hetile kumbe a nga se heta u busy kuma tshamile aka loko nghena van'wani wa nghena Nah, van'wani wa nghena a nga endla a nga teki layiti ra van'wana a ri kombetela yena munhu u fana na Sinampaka a swi laveki leswiya so musicini hi nga langutela yini swa ka n'wina handle ka Sinampaka na Dr. Sandlen ku na leswi mi le ku swi tirheni kumbe swa sweswi a ni le ku endleni ka nchumu na ha ri ku maketeni ka leya sweswi ka leyi ya kuma I'm burning na ha ri ku zameni ka ku phusha yona okay ku yi famba then loko se yi ni swi vona ku se yi right ni ta sungula ku hi pulana timhaka ta EP na vasina oh so swi ri n'wina loko a musicini a mi humesi hi mhaka ku a mi na nkarhi lomu ku okay mi ni humesa hi Good Friday mina ni humesa Good Friday o i nkarhi wa n'wina wolowo mara loko mo twanyana swin'wanyana ku va fambeni ka lembe mi nga tshuka mi ku tekani vananga na swi endla mi phamela hi ya cina na ma-2k ma swi vona mi ku teka u ya cina na vanghana va wena teka ya cina teka cina na vanghana va wena so hi ndlela leyo hi ku pfaleni la ku twa ku vanhu va mi kuma kwihi ma foneriwa na manager mina manager and a ni ngo mi vule vhele mi ku swa TikTok mina swona mara mo swi tirhisa hi mhaka ku swa minkarhi yaleyi mara so munhu mi ta mi vona ku munhu u mi sendele swo karhi ku busy hi swona va kha va sendetela vanhu ni fanele ni va hlamula mara nkarhi wo ndla swani ni ku amukumi no pfa van'wani va va na laki va hlamuriwa Eh, ene hi ndlela liya loko no va ni ri na manager swi vula ku manager yi nga vona ku TikTok ya mina yi fanele yi famba kahle Yes, yi manajiwa se kumbe xa vana va mina mi ngo vhe mi ni manager mi ri two ah vo nge mani kota i byela bya hina lebyiwani heta ku byi sayina la hi le a ni languta munhu kambela mfalo wa protocol i byela bya mina na mina byela bya mina a ni la ku twa kasa boxa na mgobozi za boxa na va mgobozi vele ndzhaku va fayina loko va lava ku mi kuma va fayinela mina va ku kateko ni ku nga vileli mhani ni ku mhani ta kota ku ala hiko a va hi ku na problem yikulukumba la loko vanhu va sweswi mantiku vanhu va ka hina a ni swi tivi ku hi njhani mina wo fana na mina ni vanhu vo tala ni va promotile ti-artist ta ka hina munhu wa ni fonela ni kombela nambara ya ximanimani yes hi leyi i lava ku n'wi rhamba a nga lavi mina eish Mateo ni ku hi leyi ni n'wi nyika mara mina loko vanhu va vutisiwa ku nambara ya Manflow i ta byeliwa ku i durha ngopfu ni yaloye mi nga zi mi n'wi sungula kumbe a nga kumeki ma swi vona ku ri ku munhu loyi a nga xi tivi xipachi xa munhu loyi a mi lavaka i ndlela yo ku pfariwa ku ni nga yi kumi tirho va hetele va nga ni kumanga okay so loko mo tshuka mi lavi Manflow ivi then mi fonela vanhu lava va ku Manflow va busy na nambara ya Shangani Gang la ho ni ku lulamisa na hina hi le vutelweni loko from namuntlha loko mi lava ku kuma Manflow ivi mi nga va kumi ka nambara ya vona nambara ya mi yi kona ma yi tiva ni ni xavisa misisi mi teka ile ya misisi mi ni fonela hi mina manager tsongo Jojo manager kulu yes na mina na yena yi va kona vhe va mbalisiwa misisi namuntlha sweswi kahle yaleyi Leyiwani, ish na susa va famba na yona mi vhela loko mi va lava mi nga va kumangi hi vona straight mi nga ha fambi mi vutisa vo reyi vo mgobozi hikuva va ta mi lahlekisa ni foneleni mi ta va kuma and n'wina mi endlaku ti-events mi rhambaka vanhu making sure ku
a mi yingiseli loko vanhu va mi byela swin'wana hi munhu loyi mi n'wi lavaka loko ku ku mi mani endla leswi n'wi mi lavaka swona loko ku mi lava mani flow ndza ndlela hinkwato to mi vulavula na mani flow ta va nyika nambara and then loko vo twa ku loko ku amba ku mi twa ku va kun'wana nyana tshinelani kwalaha va ta ku va kuma kahle mi vulavula sometimes a wu n'wi kumi hi ku mi kuma va khomekini ku na swin'wanyana Yes, emergency yes. na yinini mi nga va mara sweswiwana ku na emergency leyi nga ta tsandzisa mani gigi hi kona mi na na jojo Yes. so and mi tsandzela ka Facebook mi ku ni le ku laveni ka mani floor ni kombela mi meka sure ku mi ni tshineta kusuhana na vona hi mhaka ku lava mi va fonelaka lava a va swi lavi ku vona va ya ka vudyela bya vona lebyi byi nga ri ku vudyela lebyi byi nga biha i swilo leswi va swi tirhelaka leswi va hi tsakisaka hi swona tanihi magazi hi le tirhweni ni tsakisa hi mhaka ku va humesi va sungula music ni nga ri kona ivi ni va kona na music wa vona na switshwana se ni tshama na vona still na Va ha music ya wa vona mahlweni. va ha ya mahlweni kombisa ku i swin'wana swi nga na value swinene and a swi depreciate man swi kha swi kula i mani a hleketa ku yimbelela hi ku I'm burning exactly va swi vona mara mani va hi sweswi nyika ku yimbelela a no swi va ku hi tinhwangani i nhwangane hi hindini Ma swi vona? ekhamereni loko landza ramaphosa ni ramaphosa hi kombela ku u senda contract ku a ka himbeleliwi hi byala a ka himbeleliwi hi vavasati swi endla hi sana n'we ntsena ma swi tiva swi endleka swi endla hi sana vanhu lava khale ntsena a muzikini mhaka ku a ka ha ri tsalatsaliweni ngopfu sweswiwani mara mi nga dyondza ka mani ku nghena buti wun'wana shem wa artist a na ha swi tivi ku te hi yena mani ni ri ka interview na mukateko a ku mhani nyiko swa n'wina i nyiko mina a ku mina na yimbelela mara no yimbelela hi ku navela no navela ku yimbelela a ni na nyiko a nga na se leya n'wina hi vona ku i nyiko mhani yimbelelani mi ya mahlweni ma swi vona ku honest u vulavula ntiyiso hayi leswa swo i swilo swo endliwaka leswi nyiko nga yi nyikunuli i nge yi susi ene nge yi tumbeli ene nge yi tumbeli so ni loko mi va nyika tinambara foni ta n'wina lava nga ta mi kuma ko loko va mi lava okay mi nga ni kuma ka 073 354 5964 073 354 5964 yin'wana i 069 407 4474 069 407 4464 4474 sorry tinharhu ku na 072 036 8586 Okay. 072 036 8586 tinambara tinharhu himpela mi nga Munhu a nga lava mi nga kumeki. kumbe hinkwato A nga ku vula swona. a ni tinharhu ta n'wina ku katsa ta mina na ta george i Five. five oh no way Nena leya Changani gang. n'we vambirhani ku mi serious ni ta vo hi loko mi kha mi lava mi ku mhani ntirho wu kumeki mi ya kwihi very quick mhani mi ya kwihi very quick malaveka no mi nga vuleli loko hi twa swin'wana hi ta va tshinelela hi ku hey no Hi lava- maketa na ya mucatwini na ku maketa maswivomi I'm burning yi a ni hi na hi vanhu vo maketeni tshama hi ri ka tiktok loko hi ya xikolweni hi vuya hi dya ti-noodles phemansweki ni vuya ni ku ti-noodles 2 minutes ivi ni tshama ka tiktok xikirini se loko no va ni tshama ka tiktok ni kha ni bula ivi ka background ku ri na n'wina na lava va kha va swipe va mi vona ku swi mani vona ku, flow oh. na event va rhamba mi tlhe mi humesana tinambara kwalaya kahle kahle yeah a ni khensa ngopfu vananga no hi vulavulini episode leyiwani yi ni khomi kahle ngopfu hi mhaka ku hi tivi sayiti ra music hi tindlela to hambanahambana ene ni tsakisa ngopfu ya ka sayiti ra xisati swinene because a va kona man a va kona swona va xotanyana ene ha va lava swi tsakisa ngopfu loko u ya ka event kuma ku na vaxisati va swi vona ku ri xigaza a hi kurisi vanhu vo karhi va vanuna ntsena hi kurisa vanhu hinkwavo mara no loko mi kuma chance na vona vavasati va byeleni ku no ni na music kurisa xigaza loko swi endla swona a swi vona hi loko se kha u bukiwa vutomi byi ya mahlweni ene swa music a swi la ku heleliwa mbilu mina i khale kusukela loko ni sungule ku tiyimela hi nexe hi 2018 ni endla xibumbi number 3 leya ya ku leswi ni nga swi vona vana mina va swi vonani yes vanhu va kha va solasola mara swin'wana swi hi twa ku a hi swona himpela a swi nge fani na leyi ndhaku hi mhaka ku vanhu lava ni tirhaka na vona sweswi a hi vona lava ni tirha na vona kusuka endzhaku mara ni nga karhali ni phusha ni ka ni ya mahlweni va ka ku mhani lunghisani laha ni kha ni swi landzelerisa mara nan'waka ku tiki ku ta va na xihlamarisi xikulukumba I'm burning
I'm burning. Asizamani. Hello, Chen. Hello, Chen. Oh, sure. Se ititswalo ta Xikwembu tetiya. Ani yo swi kota ngopfu na n'waka. I Xikwembu xi ngeteni na n'waka wena. Hi ngoma leyiwani. I fanele u ya na ku tlakusa. I titswalo ta Xikwembu. Na swin'wana kwala n'wachauki Hayi, ingale hisingata ona. ntirho lowu saseka ne Ntirho wo saseka. mina ni rhandza ku khensa swinene ku va mfumile ku va na hina tlhe hi tshama hi vulavula kahle swi saseka mi tlhe mi hi dyondzisa dyondzi swinene namuntlha ene mani loko ni mi vona disa matlhe ni mi vona namuntlha swi kuma ku mi pfuna vuxaka bya kahle mi khomaneni tirhani hi ndlela yaleyo loko no wa vona siku va nga mbalangi nceka kun'wana ne ntaku mina ku na problem nta vutisa ku va kwihi va ka Mageba so please loko vutomi bya hi pfumelela a hi khomaniseni sweswiwani ya mahlweni mani mi mulokulukumba swinene mara hi nyike music ya mahlweni mi nga fiki nkarhi wun'wana mi twa nga ri leswi mi swi yimbelelaku a swa ha bohi sweswiwani munhu loyi a ri na 2 years lembe leri nga hela leri vanhu na 3 years komba ku ta fika nkarhi loyi a nga ta need music lowa n'wina loya hambi mi twa nga ri mi yimbela vanhu lavakulukumba hi ta kula na yena neswiwani loyiwani wa relate ka majaha matele matwisisa ma swi vona van'wana va relate ka I'm burning matwisisa so loko mi raha ku huma a wu nga swi tivi no ku endleka yini hi ngoma liya mara hi loyiwani se u kurini se wa ri nida azangu kuma ku se ri vuyini so hi khensa ngopfu na ti-online platforms tingoma ta n'wana a ti nghenisiwi laha ni ta ku swin'wana mi tshamini se mi heteni swa music hina hi kha hi tlanga ka ku nghena tubob hi tlanga nghena tubob mi kuma ku ama ha swi koti ku ya exitagini mi ya hi kombisa ku mi cinisa ku yini hina hi ta ku okay munhu le tlanga nghena tubob ma swi vona so hi khensi swinene hi famba njhani leyo loko na swin'wana swi endlekaka evuton'wini mi kuma ku se ku na swin'wana maybe ku na album yi nga kona ma hi byela ku hi vananga ku na album yi nga kona va tlhe ku hi ta vulavula hi yona kumbe ya tlhela ku a hi tshame mi hi byela ku track 1 ri yini track 2 ri yini ku endleka yini hi swona and then swi fika matihlweni va vanhu va ka gasa na tindleve ta vona and then va mi streama swi va kahle mina la ku n'wina mi tshama mi ri vudyelweni bya nyiko ya n'wina hi swona lavaka swo mina sweswo ntsena laha a hi laka timinamene ne la hi le ka general loko hi huma so hi sweswo